Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Nur Insyirah Imani binti Muhammad Syahrul Nizam. I'm Muhammad Irsyad Nafis bin Azizul Afandi. Wa ana Syamil Lukail bin Syamsul Faizal. Ladies and gentlemen, for your information, today's assembly will be conducted in 3 languages in conjunction with Language Month program. Majlis pelancaran kempen galakan membaca Nilam Bulan Bahasa dan program Anak Kita tahun 2025. Hadirin sekalian, Majlis pelancaran kempen galakan membaca Nilam Bulan Bahasa dan program Anak Kita tahun 2025. Ini merupakan satu kolaborasi di antara Pusat Sumber Sekolah, Panitia Bahasa Melayu, Panitia Bahasa Inggeris dan Panitia Bahasa Arab. This program is also capable of generating creative and innovative ideas, as well as enhancing language skills among students and teachers in this school. May this program produce outstanding leaders and well-balanced individuals in various aspects in the future. Di majlisina hadza sabah nad'u al-akhi Muhammad Dayan bin Zahidi liqiyami bi qira'ati du'a.